Wale hermanay, Andy. Wale Giat. Buenas noches, hermano Jonathan. Buenas noches, Gladys, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Buenas noches, Gladys. hermano Vicente, hermana Adelita, buenas noches. Hey, Gladys, no te hermana. Hola, Jael. Hola, Gladys, ¿qué tal? ¿Todo bien? Wale, Qué bueno. Wale. Súper. ¿Y Sazi? Se la fue con esta mi hermanita. Ah, Gladys, hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Ami o Zoe? soy la Ami. Hola, Ami, ¿qué tal? Bien, tía, ¿tú cómo estás? También. ¿Y tu mamá y la Zoe? Ahorita van a venir. Hola. Hola, hola. Hola Marco. Hola Marco. Buenas noches, hermano René Buenas noches. y Mainaya. Hola, Gladys. Hola, John. ¿Qué tal, Marquito? Hermana Eva, buenas noches. Buenas Mainaya. noches, hermanito. Marco, buenas noches. Buenas noches, papi. Hola. Mamá. Buenas, ma. Buenas noches, mami. Hermana de Esperanza, buenas noches. Hermana Alejandrina, buenas noches. Buenas noches, Marquito. Hola, Ami. Buenas noches, hermano Jonathan, Adelita, hermano Vicente. Buenas noches, Evita. Buenas noches, Alejandrina. Mena y hermana igual. Wale Hola, Jael. Hola, Yanita. Sari. Buenas noches, hola, hermanos, ¿cómo están? Hola, Alejita, buenas Hola. noches, buenas noches. Jael, Buenas noches. Dale, hermana, igual gato. Hola, Ari. hola, Pacho. ¿Quiénes están? Hermana Esperanza, Mait Kashanki. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermano. Hermana Esperanza. Buenas noches, hermana. Igual. Muy buenas noches, hermanos Ni. Tucuypaj, Allen Jamusa Kaichis, Conanca y Cristiano Causeninchis, Tantacuy Ninche. Hay Tantacuita Galarizonchis, Uftaquiwan Taquirispa, Chaimantos Muñecuiwan Rasunchis, ¿no? Kaitaki Kashan número 141. Entonces, Kaitaki Kusiwan Taquirizonchis, Kaitakita y Sutikun Causaiga Sumaj Bendición. Kaita Orjosa Kashan Biblia Manta, Salmos capítulo 36, versículo 9. Hermano John, por favor, chura de fuego pantalla, Kaitaki, Taquirizonchis, Kuska Kusiwan Taquirinachis Kaitaki.
Gabriel, microfonito ikit hapikuch. Internet niksi na tumba pisikas. Mañana kusunchi, hermanos. Maimuna kuinio tatay Jehová. Konan kaichisipi kumeakamuspa. Gracias, Neita Monaigo y Maraiguchus Kang, Sumasta, Kai, Nihun espiritual o Kichipuay. Mañarikuigo Espíritu Santiguita Jehová, Hinamanta Sumas Kalpachas Kanaigupa, y Matachi Achkuskaigo Chay Manjina, Sonkoikupi, Wagay Chaita Monaigo, Hinamanta, Causa Nikupi, Churaita Monaigo. Gracias, Jehová Dios Nigo, Kunantakai. Tanta Kuita Saraigo Max Nigipi, Kai Chachikamoigo, Wawai Jesucristo Sutimpi. Amén. ¿Cuáles, hermanos? Ni alin jamusa kaichis kai cristiano causa ninchis tanta kui ninchesno. Y mataya chakusun kai tanta kuipi. Ñaupastaga lenanchis carga Deuteronomio capítulo 19, capítulo 21 kama. Takerganchi hina parlarisunchis causa y manta. Imainata Jehová Dios kawan causaita. Chanta imainata kawananchestian. ¿Y? Chairaigo kai tanta kuipi chaymanta parlarisunchis chantapis wakin rikuchi kunasta kawarison uyarisonima y chantapis kaymanta parlaspa ima medidasta imainata harka kunanchestian imainata causa ininchesta harkaita atisunyo chaymanta tian videitus chari chantapis estaban libretos ninches manta Jesús manta yachakusunchis kai Biblia mante a chaganapa parte, ¿no? Charegu, mai sumas punicashan, Jehová Dios, mai misquitas o apuarganches, caimujunata, alinta, caimanta, beneficia. ¿Ya? Ya pastaga, Biblia manta suma a chachicuna, nispa parte man yaigusonches. Jehová Dios ka, causaita hatumpa kawani. Y chapaga, mincarizon, hermano chesta Wilmer Ledesma. Y eres caigo, hermano. Ñaupa tiempo pega, sumasta sutimanta puni zikukorga y mainatach Jehová Dios ninchis. Mai hatumpas causaita hawar. Y allá konan chisipi, kai partepi ukuncharisunchis. Ari. Y matar Jehová Dios ninchis. Pakakuna yahta wakicharga. Anchayma aygenangupa. Pikunachus mana munaspalla ni sumas una más ninguta wañuyma apargango o mana al intento mana munaspa wancherga runata paiguna aygekunangopa llaktas wakichisqa karga chaymanta kunawan puncharisunchis. Ñawpataga, chaygunapaj mascarinachis el libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 19, y el versículo 1 al 3, ñaurisun. Ama kay Biblia gichestas, buscan gichecho, porque kaypi ashkatar ukuncharisunchis. Taringichis chay, ajinamantanich. Deuteronomio 19, 1 al 3. May pachacho señor niguiches tata Dios, chay nación esta chincacherca, halpas ningutata gopus horgache, tiakunaigichepa. Yastas ningupi, wasis ningupipis, chay pache. Señor niguiches tata Dios son gopus horgaches, chay halpapi quinza yaktata ahlaiche. Chay yaktas manze. Ñangunatapis sumaqta pichanguich. Chantapis, señor niguiches tata Dios, gopusongachis. Astaga kinsaman aganguich. Ajinamantaga, maigen runa wañuchillampis, chay llaqtaman aygeita atenga pakakunampa.
y suti kasanchi. 15 llaqtasta wakichirka pakakunankupa. Pikunachus mana munaspa runata wanchi. Accidentalmente, o castellanupi asunchua, pichos cometen homicidio. Paigunapa chayllaqta wakichisqa karqa. Pero imana karqa chay, hasta entonces ukuncharinay kayta. Israelitaspa 15 llaqta nikorqa, ahlakorqa kay Jordán nisqapi, pikunatachus runata wañuchiq, chayman ahlakunankupa. Ari. Y chaymantas paykuna pakakuyman kanguy, yajinamanta mana paykuna nishunman mana wañuypataman kawsayninkutapis paykuna churakunguchino chay llaqtapis kawsakuyta atinkuman karqa. Chantapis nin chay llaqtaman rinankupaq apurachanankupaqqa chayanankupaq paykunapaqqa nin chay yantaqa sumaq pichasqa karqa. Ahtawanpis nin letrerusta churaq kanku chay pacha Israelita chay runapa aygaykunankupaq. Sumaq letrerusta churaspa entonces usqalla chay atinku chay. Ari. Pero imarayku chayta wakichikurqa. Suti kay kasan. Ni suma que kay runasqa ichapis machay llaqtas pakakuna llaqtas karmanchu karqa chayqa paykuna ichapis waq llaqtasman mana Dios ninchis yupaychana llaqtasman chayankuman karqa aygaykunkuman karqa. Y anchaypitaq urmankuman karqa waq diosesmanta yupaychayta qallariq atinkuman. Chay huchaman urmayta atinkuman karqa. Pero Jehová Dios ninchis sumaqta chayta hawarqa y chayrayku wakichirqa llaqtasta. Hasta 19 kunan capítulo 19 versículo 10 tañataq ñawrin. Por favor. Chaypini. Ajinamanta mana huchayuchu, mana huchayuqpa yawarnin Señor nikichis Tata Dios hapikapunaykipaq gusungachis. Chay hallp'api hinamanta runa wañuchisqanmantaqa mana huchachasqachu kankichis. Ari. Imata entonces kaypi nishawanchis. Chay pakakuna llaqtasqa Diosqa Israelitasman kamachirqa yuyasqañamanta runaqa mana yuyasqañamanta runata wañuchiq kushqa kanankupaq, o sea chay llaqtapi kawsakunankupaq. Y paykunaqa nin kuraq sumo sacerdote kawsakunankama chaypi kanan karqa. Sumo sacerdote wañupuktinta recién nisroman ripuyta atinamun llaqtanman. Pero a veces nisuman chay runaqa kawsa tukuy tiempo chaypi tiyakunan karqa, o sea de por vida nisuman. Hasta sumo sacerdote wañupunan karqa. Chaypi sumaq wakichisqallataq karqa. Chantapis nin runasqa chay tiempopi mana chejnikuspa runa masisninkuta mana walischu kaman karqa. Chejnikuspaqa runa masintaqa ichapis falso testimonio ojarispa chay runa masintaqa wañuypataman churayta atinqa. Y chayta ruwaspaqa ichapis chisichus chay chismerío rayku runa wañuchayqa paypichus chay falso testimonio ojari paypaq huchankaman karqa. Nisuman makisnin
Chay inocente, yawarni, maquimpi kan hina carga. Ajina carga, hermanos. Chay pues utincharinapaj más carinachis kunan el 11, versículo 11 al 13. Chay pini. Echapis maiguellampis runa masinta chehninman. Wate kaitawan maganman wañuchinankama hinapis may aigekuman uhninkah pakakuna llaktaman. Chay pacha aigekohga llaktaman kah kura runasga kamachirgangu chay aigekohta presuchasga wañohpa gayan kah ayuman haywananguta wañuchisga kananpaq. Chay runataga amayu kuyakungichechu. Ajinamanta pichangichej Israelita ukunpi mana huchayo runa yawanin hich'asqanmanta. Chaytachus ruangichis chayga tukuy imapi allin risungachi. Ari chaytapis sumaqta kay kamachita juntanangu karga Israelitas. Yajinamanta ruakurqa y yanchaypita rikunchis imaynatachus Jehová Dios ninchis may hatunmanta puni kawsayta hatunmanta hawarga kawsayta. Pero kunan tiempopi no ganchis imaynata rikuchisuman kawsayta Jehová Dios hina hawasganchesta. Tiapuanchis iskay de cuadrito chuaripay, por favor. Me encanta. Kay cristiano causaninchepi kashan o tukuy kapuanchi kay hojita eso chaykas. Ñawpaq casa cuadropi imatas ruasan chapsu hermano kama, imatas ruasan auto apaygachasan y auto apaygachaspataq uhni makinpi volantewan kashan uhni makinpiri celular tuqpisan y anchaypita rikukunki kawsayninta wañuypataman churashan y mana hatunpaschu kawsayta rikuchisan. Imata wale kama runa ruananta. Jepankas recuadro piso titane. Sichus urgente chayga. Automanta juraykuna y recién hawana. Imatachus chay celular o mensaje o llamada kashan recién atendida. Ajinamanta no ganchespi may hatunpa rikuchisunchis kawsayta. Gracias, hermano Wilmer. Sumasta zikuchiwaigo y mainatachus causa ninchesta hatumpas kawaita tizhanta. Sumasta malerichinki, hermano, especialmente kai tiempo pichaita mai importante kashan no gancha. Chaita zan. Vale, hermano. Kunanta suma yachachi kunata maskana nisla parteman yaipusun. Chaypaja min carizón, hermano, chesta Vicente Escobar. Hubiera escrito, hermano. Iguales, hermanos, ni kunan kay Deuteronomio 19 a 21, leerinan carga ahí, wakchikunan carga. Kunan chaita wakichisqaña gancha, kunan hermanita, leeri puasuma, Deuteronomio 21, 19. Por favor, ya no pareban que chesman. Norma chanta hermano René o Jarice hermano y Vicente. Ya. Loida. Norma. Norma, ya. A ver, Norma, hermana Norma, a ver, ya. Leer
Tatas nimpaita pusachunku, llaqtapi kaq kuraqkunaman. Ya, siga. Tukun, hermano, tukun. Ya. Kunan tapuynin llaman. Imaraykuta juzgaqkuna llaqta punkupi kasharqanku, chayman kutichimuwasqa. Hermanas Ney. A ver, Maymanta. Mata juzga punkupi kasharqanku. Hermananchis, Julia Ojares Amaquinta. Por favor, Julia. Ari llaqtapunku nispa mana punkumanta punichi parlasanin sinoqa chay qayllapi kaqmanta nin lluq llaqtapi chanta chay qayllapi kaq tataq ashkha runas pasaq kanku nin chayrayku chaypi juzgaqkuna aswan facilta juzgayta atiq kanku nin. Paches hermaniche, hermana, chaypi juzgaqkuna kasqanku. Uqsituwan kanman, mayqin hermanitapis. Ya. Wah, qhipan tapuyman yaykusunchik hermanas Ney. Kunan imasta yachakunchik kay semana Bibliata leespa chaymanta. Mayqintataq yachakunchik kay kinsantin parakusmanta chaymanta kutirichimuwasqa hermanitas Ney. Hermananchis, Sarri Ojares Amaquinta. Ya. Hermana Sarri, por favor. Deuteronomio 20, 17 y 18 en esta máquina. Jehová israelitas manerga maganakuyman restingu nius runatapi sallinanku karga chay contranku llaqtamanta y maraykuchus mana Jehová contranta huchaykunankupaq kayta yachachiwan que sumaqta qhawarikuna sichus sahri masta kasqanta y sahri mastata noqanchikmanta urqunanchik tiyan ajinamanta mana Jehovamanta karunchakusunchu. Pach, hermana, ya, may sumaq chay wakichikusay. Astawan waqkuna Ami Soe Ojares Amaquinta. hermanita Ami Saday, por favor. Deuteronomio 21, ni que 21 al 22 y 23. Ya. Ni que 19, perdón, 18 mana kasuta, entonces ancianosca, entonces llevaréis carga primaria para disciplinar. Entonces si mana muna en eso chay guaguasga que entonces debemos obedecer a nuestros papás así para poder estar rectos porque nuestros papás nos quieren mucho y por eso nos disciplinan.
Paz, hermana, y may wala. Guay, suma wakichikundi. Hasta one piece. Wakunas. Jairo René Ojarisamakin. Hermano René, por favor. Hay Deuteronomio 19, 1 hasta el 5. Chaypi parlarishan a Dios ninch wakichisqa o llaqtata nin hark'akuna llaqtata. Chay llaqtataji sumaq wakichisqa karqa, yansitupis pichasqa karqa, kanan karqa. Chay llaqtaman chayanankupaq hina, porque hark'akuna llaqtaqa mana nima hark'aynisniyuq kanan karqa, mana urmananpaq hina, yansitu sumaq pichasqita. Entonces, si pichus pantan nin mana yuyaspalla pantarparinman, mana munaspalla, por ejemplo, runa wañurpachinman chayqa, entonces ayqikunan karqa chay llaqtaman. Chayrash Jehová chaypi rikuchiwanchik mayatachu sumaq runataqa qawan kawsayninta sumaqpaq, hatunpaq qawan. Kikillantana wanchapis qawananchik tiyan kawsayninchikta y runaspaq kawsaynintapis. Hermano, may suma, Jari. May suma wakichisqa. Uxituwan kanman, Diana. Jairo Ojarisamakin. Jairo, hermano, Jairo. Ya. Kay Deuteronomio 21 nisqan mankinaka Dios pahyaqtan Israel ka guerrapi kasharqa waq lado naciones wani, pero chay waq lado naciones taji ashka carganku, ashka armasnillo, caballos, carretas, ¿sí? Entonces manchachikunapaq hina carga, Israelitasta chaymanta tumpa manchachikorganku, pero Jehovata paikunata soncocharga, yanaparga, calpacharga, ima. Entonces, con el tiempo, pues, no ganchita, kikillanta. Tal vez no ganchis manchachicusun, mancay gobiernosta, guaj, piña runasta, ahí. Entonces, mana manchachikunanchech tian, porque Jehová pisinchi creenanchi tian, y hinabis paiga tiene kunanchi tian. Ajinamanta rosun chayga, sayaspas kasunchi. Pach, hermano, y may suma wakichikunkichik. May sumaqtapuni wakichikunkichik. Kunan qhipanpaq wakichikulaychikpuni, hermano. Gampis, hermano Vicente, sumaqtas wanki. Gracias, Nigo. Y chantapis, ajinata, minkarigo, sapa semanata, Bibliata leenanchepa. Alguien yachachikuna sorjoita tins Biblia manta. ¿Sí? Kunantag, sigue ajinata lerizunchis versículos ta mascarinachis Deuteronomio capítulo 19. Mascarina cruzca, hermanos ni, Deuteronomio capítulo 19. Lerizunchis versículo Ujmanta 14 cam. 1 al 14. Y chepasta, mincarizon hermano chesta, José Jiménez, paiwa kichico. Voy a escribir hermano y José. May pachachos, Señor Nikichik, Tata Dios, Chay nacionesta chinkachenga, alpasnin kutata goposongachi, tia konkichikta, yachtasnin kupi. Wasisnin ku pipis, Chay pacha, Señor Nikichik, Tata Dios, Poposongachik chay halpapi 15 llaqta ahllankichik. Chay llaqtasman riq ñankunatapis sumaqta pichankichik. Chantapis, Señor Nikichik, Tata Dios, Poposongachik chay halpatar. Kinsaman t'aqankichik. Ajinamantaqa mayrin runa wañuchillapis chay llaqtaman ayqayta atinqa. Pakakunanpaq sichus mana
yuyasqallamanta runata wañuchin chayqa. Mana paywan phiñanasqa kaspa. Chay runaqa chay llaqtaman ayrayta atinqa. Hinaqa iskay runas monteman llant'aq riqtinku, sichus uqninku ch'iqtashaqtin chay pacha achanqa kabunmanta ch'utaspa achayuqpa wawqinta wañuchinman chayqa. Chay runaqa atin chay kinsa llaqtasmanta uqninman ayqikuyta. Hinamanta ama wañuchisqa kananpaq. Sichus pakakuna llaqtalla kanman chayqa ancha karu kasqanrayku. Chay wañuq runaq ayllun manchay phiñasqa kaspa chay runa wañuchita taripanman ñampitaq wañurparichinman mana huchayuq kaqtinpis imaraykuchus mana puni ñampaqmanta paykuna pura chiqninakurqankuchu. Chayrayku kamachiykichik kinsatapuni llaqtasta aqllanaykichikta. Señorniykichik Tata Dios hallp'aykichikta hatunyachiktin tukuynin hallp'asta qupusunkichik. Ñawpa tatasniykichikman nisqanman hina. Chay pacha kinsa pakakuna llaqtastawan yapankichik. Chay kinsa llaqtasman ñampaqta karqaña. Chaykunaman chayqa kanqa sichus junt'ankichikpuni chay qusqaykichik kamachisqasta Señorniykichik Tata Dios munakuspa ñannintapuni purispataq chayqa ajinamanta mana hich'akunqachu, mana huchayuqpas yawarnin Señorniykichik Tata Dios hap'ikapunaykichikpaq gozonqachik chay hallp'aspi. Hinamanta runa wañuchismantaqa mana huchachasqachu kankichik. Ichapis mayqillanpis runa masinta chiqninman waqtiraytawantaq maqanman wañuchinankama hinapi pay ayqikunman uqnin kaq pakakuna
Uninka pakakuna llaqtaman. Chay pacha ayrekuqpa llaqtanmanta kaq kuraq runaspa kamachisqanku chay ayrekuqta presochaspa wañuqpa qayllanqa ayllumanta haywanakuta wañuchispa kananpaq chay runataqa ama kuyakunkichikchu ahinamanta pichankichik Israelitas ukhupi mana huchayuq runa yawarnin hich'akusqanmanta chaytachus ruwankichik chayqa tukuy imapi allin risunqachik maypichus Señornikichik Tata Dios qosunqachik chay hallp'api qayllaykichikpi kaq runaspa hallp'anku linderusninkuta ama ñit'inkichikchu imaraykuchus ñanpaqmanta pacha karqa hinallapuni kanan tiyan. Eso, muchas gracias, hermano José. Tomasta lerinki kay versiculosta, mais punikar, ¿no? Wale, hermano José. Tomasta kalpachakunki kay versiculosta lenapa. Chantapis kay 10 yachagana folleto yachaypuni nispa folleto manta. Chay pitian tema iniwanchis ama usejllata parlaichu. Chay folletopi, chay kuskan parten pitian de cuadrito, ¿no? A ver, compitata leerizun, ¿ya? Chaypi imaynatach sumaqtas wasuman leerinapa. Ama sapazatunin hatunmanta parlakuychu. Chaytas waqtiykayqa uyarejkuna k'amishaskaykita yuyangan. Entonces, les paga nin ama tukuysatuchu hatunmanta nin leenanchejti. Imaqtin, porque kaypi nin uyarejkuna yuyanganku k'amishaskaykita, ¿no? Entonces, mana chayta wayta munanchejchu, ¿eh? Mana chayqa wakin partes pitian bajitusta leenapaq, wakin partes nin hatunmanta leenanchejti. Entonces, ajina gradual, ¿yari? Imaynata chayta wasunman, bueno, practicaspa lectura. Entonces, ajinata sumasta wayta. Chayta ganso arinki, hermano José, sumasta kalpachakunki ñawpallaqmanpunes. Gracias, hermano. ¿Cuáles, hermanos ni? Ajinata tukukun kay bibliamanta suma yachachikuna, kunanga sumaqta yachachinachis parteman yaykusunchis. Ñawpaq kutipi parlarispa. Chaymanta y chaypaqqa minkarizun hermananchekta Gladys de Ledesma y yanapanga hermana Vilma Orilla. Sumaqta yastay. Hola, buenas noches. Estuti Gladys Uxatitu Villamanta Parlarita Monargani. Buenas noches. Kunanga Hospital Punkupi Kashagani y visitaría y casa un parienteta, pero como niña y Bibliamanta chayga, tiapon ustapui. Sufristinches Dios Paz culpancho. O Dios Paz castancho. Maisu macheta puinigi. Perdón, ¿ima sutigi? Vilma suti. Vilma. Sumakta chayta tapuriwanki. Chapis chayta puinigima Vilma, kutirichi suma Biblia, chaypas ñawiripuigima kay Santiago capítulo 1, versículo 13. Uyarimuanki ñawiripusay, nin ajinata. Yakikunapi kaspaga, ama pipis ni chunchu, Dios prueba machurashawan nispa. Imaraykuchus Diosga mana sagra imaswan prueba machurasga kayta atinchu. Nitaq payqa pitapis sagra imaswan prueba machuranchu.
Chañawiripusay imagina Vilma. Sufrisganchak Dios pas castigoncho. Mana ningi, chaypinin que entonces unas casitas ningui, ulisu castenga Dios castiga wancha ningui, pero imaginacho y. Ari, tu que manate hizo una parlanco hasta curas pisninco de que Dios garro mi songo casganta, chantacha y Biblia piniwancha, de que Dios gamana ni pitapis, sagra y más son prueba machurancho. Entonces, mana Dios chu culpa o sufrichuanche que mana paipa castigoncho y mamante y aquí con los chamuatin chapis. Chanta Vilma ni wanki hospital punkupi kashan en espaichapis. Apuraya y gunaigina kashan, visita orana tal vez sí, ama estaban tiempo egita ocupasa egichu y que pankutuka y oración tata wahyari muigima y chapis watapu y kunas nigi kama mana chairi entonces kaitapu y manata kutirichisuma si mana Dios chu castigawanchik chayga y maraiku sufrinchik tak chaitapu y manata kutirichisuma que pan wahya muigimanchu Vilma. Ari guay harimunira y no hacía isay. Listo, Vilma, entonces que pancama cacho. Padilla cam. Muchas gracias, hermana Gladys, sumasta Zuarinki kai demostración, kai zikuchi kunas, mais achito carga ahí, no pascutik parlaris. Chantapis, kai folleto 12 achagana piniskan manjina dan Zuarinki, ¿no? Entonces, chay pinin, munakuiwan yachachi, huascunapitas pinsare. Entonces, ajinata gan Zuarinki Gladys, porque munakuiwan parlaretanki, chantapis, paipi piensa del kanki, y como cae puntito piniwanchi hina, imaginata chaita dos manin uyareskunata, y anaparita munaskaikita, dikuchinay dikia. Imaginata chaita duana, kachamanta parla payaspa, munakuiwan, chanta asirispata parlay. Entonces, chaita ganso aranki Gladys, ¿no? Kachamanta parla payaranki, y más sumas chaita. Ajinata guaitapi son chistupitos, ¿no? Entonces, sumasta calpachacunqui hermana Gladys, ni opallas mantenemos. Maison. Kunanta, de visita. Uyarizonchis, y chepagamin carison hermana Chejomina y Ana Parengata, hermana Julia. Uyarskaigo, hermanas. Buenas noches, doña Julia y Mainaya. Uales Yacasani, gracias. Sumas, doña Julia. Ñapas semanapi, kaitapuy mankutichinanches carga. Y maraikutas ñak arinche. Y maniriwa. Ay, no gane man runas kaku ansagras, chayraiku ñarinche. Gracias, ajina kutichiwaskaykimanta. Kawarisun y matachus Biblianin. Kay Primera Juan 5:19. Primera Juan 5:19. Leeriwachu. Ya, tumpaya chani chotlet. A ver. Primera de Juan 5:19 ningi. Ya chanche Dios marcas pancheta. Munduntinganta runasta kurak supaipa kinkas panta. Gracias, doña Julia. Kunan kay versículo piniskan manjina, pitah kay halp'ata kamachishanri? Chay piningi kurak supaipa makin pikasaningi. Ari, maisuma. Entonces, si Satanás halp'ata kamachisgan raykuta, runasta paijina kanankupah tangan. Chayrayku runaska paykunallapi yuyanku, munapayaqkuna kan. Nita himachus kepaman kananmanta llakikunchu. Chayrayku ashka ñakarikuna tiyan kay mundopi. Ari noqa machayta yacharqanichu. Walekta sutinchariwanki. Ari, doña Julia ajina. Chaywampis waqtapuy rikurin. Llakikunchu Dios sufrisganchekta rikuspa. Kay tapuyta kutichinapay, jepan semanapi wahyarimushayki. Munawaqchu.
Ari cosa kama wakyarimunallawayki kay oritallatata. Nogapis ashka tapuyniyoq kani. Y tukuy chay tapuyman ichakan kutichiwankiman, chayrayku wakyarimullawanki. Ari, may sumaq doña Julia. Ichaymanta parlaspa videíto tiyan. Imaraykutaq Bibliamanta yachakuna nispa. Chay videopi rikuchin maypitaq tarisunman kutichiyninta chay tapuykunasta. WhatsAppniykiman apachimusqayki. Ya chay WhatsApppi ari kay lluqsimañasin. Ari parlasan imaynatachus kunan kawsasanchik. Imatachus Dios ninchaq ruwanqa ari kachitukasan. Cosa kanqa yacharichinawanki. Wakyarimullawanki kay oritallatata, ya kanan kay oralla chayamunki. Ya, doña Julia. Gracias. Wales, muchas gracias, hermanos ni. Mike achitupuni carga chay zikuchiykuna. Soma. Gracias, Domi. Gamps llank'asharanki kay 6 yachaganapi kay folletomanta yachichillaypuni. Y chaypitaq nin Bibliamanta sumaq sut'inchay, ¿no? Entonces, revisitapi kaspaqa o predicaciónpi kaspaqa mana niyta munanchu ashka textosta rikuchinata. Manaqa nin uqtecituta rikuchinchik chayqa. Entonces, chay textitumanta sumaqta sut'inchananchik tiyan. Imaynata chayta rasuman. Bueno, sumaqta sut'incharinapaq waq tapuykunitasta apaykachayta atisun. Ajinamanta runa wasiyuqman entiendeyta atin, ¿no? Entonces, kan chayta raranki zomi ñawpallaqmanpuni rin. Maysuma. Kunantaq Bibliamanta yachachispa, ¿ya? Chayta qhawarisunchis. Y chaypaqa mink'arisun hermananchikta Jael Camacho, yanaparengataq hermanita Adela Escobar, ¿ya? Sumaqta uyarishqayku hermanos. Sumaq Adelita, entonces sumaqta kutichinki kunan día y kanin dijina kay pachakuna tiyan yimpitu cuerponchayta apaykananchikqa, pero imatawantaq ruwasuman kawsayninchikta hatunpaq kawsganchikta rikuchinapaq. Párrafo 8pi chayta nishan. Por favor, leerikusu. Párrafo 8 Yachakunchik hina kawsaytaqa Jehová Dios quwanchik. Chayrayku kawsayninchikta waqkunaq kawsayninkutapis hatunku qhawananchik. Chayta ruwasuman autunchikta, motunchikta, bicicletanchikta allinta apaykachaspaqa chantapis mana tinkuman nitaq turuptinkusmanpis nillataq kawsayninchikta wañuypataman churaspa atipanakusman yaykunachu. Wasinchiktapis sumaq waqta kanan tiyan nipi imanakunanpaq. Hina Jehová Diosta Israelitasman nirqa musuq wasita ruwakuspaqa tichunta hark'achanayuqta ruwankichik. Hinamanta mana huchayuqchu kankichik. Pipis chay patamanta urmaykamuspa wañuqtin nispa. Eso, muchas gracias, Leyaykimanta. Entonces, tapuynin, imanta ruwasun kawsayninchayta waqkunaq kawsayninkutapis hatunpaq hawaspa. Autunchikta, motunchikta, bicicletanchikta allinta apaykachaspa chantapis mana
tinkuman rinawchu nitaq turutinkusmanpis nillataq kawsayninchikta wañuykataman churaspa atipanakusman yaykunachu. Ari, malsuma, sutitapuni kutichingi alerita. Ichapis pero no ganchasga mana motota manejanchechu o chayri mana toro atipanakuman rinchechu chariadelta. Hinapis sukuypis cocinas ninchespis cuchillos kapuanchis ichari. Ichay cuchillos mayamanpis churasunmanchu. Chay cuchillostaqa pushtunman hallch'anatiyan sinoqa mana pushtunpiqa mana allinchkanman kusunmansi mas mana allin apayllatasqa. Chari. Entonces no ganchestas tichus kausayninchas hatunpas kawanchas. Tukuy ninchas sumasta apaykachanatiyan cocinanchesta ima. Muy bien, Adelita. Pero no ganchas kausayninchestachu hatunpas kawananchas tiyan. Mana waqkunaq kawsaynintapas hatunpas kawananchas tiyan. Chari. A ver, jawarinay matachis Giovanni, kay Deuteronomio 22:8. Kaita no galeripus kaiti, ¿ya? Ajínate. Mozo cuasita ruapuspaga, techonta, harkachinayosta, ruanguiche. Ajina manta, mana huchayochu kanguiche. Pipis chay patamanta urmaikuspa guañoste. Entonces, Adelita, kaitestan, imagina. Y manta Jehová Israelitas man kamacherga. Jehová Israelitas man nerga. Musu wasita ruapuspaga. Tichunta harkachanayosta ruanguiche. Listo. Chari. Kunan no ganches y mata ruasuman, Adelita. Eso, muy bien. Entonces, kunan manta pacha y jawari kuna y matachus wasinchepi faltasha, mi chapis baranda, tuku y mata sumaja jawari kuna tía. Ajinamanta kausayninchesta, wahkunas kausayninkutapis hatunpas kawasganchesta rikuchisunchik. Y animalitos pata imaynata kausayninta kawananchis tiyan. Chayta qhipan parraqpupi yachakusunchik. Hermana. Gracias, hermanita Adela. Gracias, Jael. Sumachta Zuanquichis, que hay demostración ta. Mai sumachpuni, mai cachitu carga, ¿no? Chay yachaganamanta. Y justamente, que semanapi chaymanta leer canches, chaymanta parla sánchez, que tanta cuipi, mai sumachpuni. Jael ga yankasharanki, que 13 yachaganapi, folleto yachachillaipuni. Y chaypitas nin yachachiscaiki y mapichus yanapascanta zikuchi. Entonces, chayta sutita gan zikuchiranki. Y mainatas gananki, bueno, maikachito carga chay ejemplos, ¿no? Entonces, gan ejemplos chirarkanki, ajina hermanita Adela, sumasta entienden, ¿no? Entonces, chaytas guaita atisuma, ¿no? Sumasta yachachita munanches chayga, ejemplos ta apaikachayta atisuma. Gracias, Jael. Gracias, Chantapis Nego, Ninch Germán Chesta Adela, Chantapis Kunach, Kai, asignaciones pi participar canquichis, sumastas banquichis, hermanos. Ñaupalaman punis. ¿Ya? Suma, ajinatas tupunchis, sumaste a chachinachi parte. Kunanga, cristiano causa eninchis parte manyaikusunchis. Y chepaga, usta keita takilisun, kaitaki kashan, número 37. Taki número 37. Tukui songonchehuan, Jehová Dios ta yupaichan. Ajina sutin, ortosa kashan, Mateo capítulo 22, versículo 37. Usi iguan takrinachi, hermanos ni, pantalla pilloxenga cheitaki.
¿Cuáles, hermanos? ¿Ni? Kunantas caimanta yachakusunchis. Alinta kawarikuy chakisnegi manapuni miskanampa. Ari, imaraykutas caimanta parlasanchis. Reparanchis kaitanta kuipi. Jehová Dios causaita hatumpas kawa. Ichari. Chantapis zikuchikunaspi chaita zikorganchik. Ima medidasta ruaita atisunman. Ahlaita atisunman. Ichari. Imaraykutas chaita zasanchis. Jehová Dios chaymanta kusiku. Ari. Hasta wampis, ñaupa tiempopi, charaigu, kaikamachikunasta gorda israelitas. Ari. Kunan no ganchegri, kai tiempopiri, imainata causaita asuan hatumpa kawaita atisunda. Bueno, chaymanta parlaspa, videituta kawarisones. Alinta chay videituta kawarina, hermanos, ¿ni? Y chantapis, kaitapuikunasta kutichisunchis. Imaraykuta alinta kawarikunanchik tiyan mana imanarpakunapa. Y chanta imasta razonman mana accidentakunapa. Más importante kay kashan, hermanos. Kay videopi chaymanta parlas. Alinta kawari. Chorari pueblo, por favor. Mana imanarpakunapajka tukuypis allinta qhawarikunanchik tiyan. Hechos 17:28 nin. Imaraykuchus paynekta kawsanchik, kuyurinchik, kanchikta nispa. Dios kawsayta wasqanchik rayku imata ruashaspapis allinta qhawarikuna mana imanarpakunapaj. Jehová llaqtanekta yanapawanchik ni ima accidente kananpaj tantakuna wasista ruashaspa, chayri waq imasta ruashaspa. Ari, allintapuni qhawarikuna wasipi, ñampi, tantakuna wasista ruayshikushaqtinchik, chayri maypi kashaqtinchikpis. Mana imanarpakunapaq kallpachakusqanchikqa rikuchin Dios hina yuyasqanchikta. Jehovata, hermanosninchikta ima munakusqanchikta. Imastachus munduntinpi ruakusqanta qhawarina. Chaytaq yanapawasun mana accidente pasananpaq allintapuni qhawarikunata. Chay diamanta pacha ni ima kikinchu karga. Chay kutipis reparakorgani mana allinta ruwasqaywan waqkunata llakichinayta. Kasi puni runata sarurparqani. Ni ima pasanawanta yuyarqani. Autoiwanga ni uqta chokakorganiraqchu. Nita hayk'aqpis chay pasanawanta yuyarganichu. Hinapis manejashaspa waq imasta ruwayqa hatun llakiypis rikhurichiwasunman. Piensarerganitaq Salmo 36:9pi. Qampi kawsay yaku huturi kashan. K'anchayniykipitaq k'anchayta rikuyta atiyku. Jehová Diosta munakusqayrayku kunanqa kallpachakuni autota allinta manejanaypaq, waq imasta ruwanaypaqpis. Ejerciciosta ruwayqa mayta gustawan. Wakin deportesqa accidente kananpaq hina kanku. Chay deportestataq manaña ruwanichu. Deporte mana accidente kananpaq hina kaqtinpis cuidakunipuni.
Jehová Diosman mayta agradecikuni kawsashasqaymanta. Kasipuni autosarurpawarqa. Chay callaqa purinay karqa. Chay callepiqa ni hayk'aq huk accidente karqachu. Chayrayku nima pasanawanta yuyarqani. Ruwanasniypi piensasharqani. Auto frenasqallantañataq uyarirqani. Allillantapis qhawarikuyman karqa niraq ima pasashaqtin. Kunanqa wawasniyman yachachini niraq imata ruwashaspapis allinta qhawarikunankut. Chayta ruwayman yachasqa kaqtinkupis riqsisqanku lugarpi kashaqtinkupis. Imatapis allinta qhawarikuspa ruwaqtinchikqa Jehová Diosman kawsayta hatunpa qhawasqanchikta rikuchinchik. Wasipi kashaspa, chayri mayllapipis mana imanarpakunapaq allintapuni qhawarikuna. Ancianosqa mayta kallpachakuyku Proverbios 22:3 nisqanman hina ruwanaykupaq. Yuyayniyuqqa saqra kaqta rikhuspa pakakun. Mana yuyayniyuqri saqraman chimpaykun chantaqa ñak'arin. Imatapis usqhayllata nitaq allinta qhawarikuspa ruwarpasqanchik rayku uq accidente kaqtinqa noqallanchikta huchayuq kanchik. Jehová Diosta hermanosta ima mayta munakusqanchik rayku mana munanchikchu imapis pasananta. LDC nisqapi trabajaq hermanos yachachiwasqayku rayku wakichiwasqayku raykutaq Proverbios 22:3 nisqanman hina ruwanaykupaq kallpachakuyku. Niraq trabajayta qallarisiaspas reparayku imashchus peligroso kasqanta. Chayman hinataq wakichikuyku trabajanapaq. Hermanosmanqa yachasqankuman hina atisqankuman hinataq ruwanasta qoyku. Mayta kusikuyku wawas yanapakuyta munasqankumanta. Chaywanpis mana saqaykuchu sapallanku imatapis ruwanankuta. Chayrayku tatasninkuwan kushka chayri uqkura hermanowan kushka trabajanku. Asamblea ruwakunanpaq wakichikushaqtinqa tukuy yanapakuyta munanku. Pisi tiempollataq tiyan. Usqhayllata wakichikunan kaqtinpis ñawpaqmantaña allinta qhawariyku ni ima accidente kananpaq. Icha kunankamaqa ni ima pasawanchikchu. Hinapis mana cuidakuqtinchikqa waqkunapis kikinta ruwayta munanqanku. Imatapis allillawan ruwaspa ñawpaqmantaña yuyaycharikuspataq Proverbios 3:21-23 nisqanman hina ruwashanchik. Yuyaychaytaqa sumaqta waqaychay. Ñannikipi ni imamanta manchachikuspa purinki. Chakishniykitaq manapuni misk'anqachu. Kay versiculupi yuyaychasqanqa asambleapi kashaqtinchikpis yanapallawanchikpuni. Amigosninchikta rikuspaqa mayta kusikunchik. Wakin kutitaq mana allinta qhawaricuspalla purinchik. Hinapis allintapuni qhawarikuna. Maypichus ashka runas kashanku chaynekta purishaspa. Gradashninta purishaspa. Alfamientosninchikpi kashaspa. Chayri urmanapa hina kaq lugarispi purishaspa. Zapatosninchikpis urmachiwasunman. Sapa wata ashka hermanas alto takushniyuq zapatoshta churakusqankurayku accidentakunku. Bibliata estudiaspaqa reparanchi imachus Diosmanta karunchayta atiwasqanchikta. Imastachus uq accidenteman chayachiyta atiwasqanchikta. Jehová Diospaq tukuy atisqanchikta ruwayta munaspaqa
Allinta qhawarikusun imata ruwashaspapis mana accidentakunapaq. Jehová Diosta waqkunata ima munakusqayrayku allinta reparani imachus peligroso kashqanta. Chaytaq yanapawan allinta imatapis ruwanaypaq. Unaypi ruwanay kaqtinpis chayri aswan valesqa kaqtinpis. Entrenashaspaqa niku imapis mana allinchu kaqtinqa ama ch'illa kakuychu. Chaytaq Filipenses 2:4 yuyachasqanman hina kashan. Ama allinillaykichiktaqa mask'aychikchu. Mana chayqa waqkunaq allininkutapis mask'aychik. Waqkunata imachus peligroso kasqanta reparanankupaq yanapaqtinchikqa pisi accidentes kanqa. Kawsayqa Jehová Diospaq regalo. Wawasnaypis kawsayta hatunpaq hawanankuta munani. Allintapuni qhawarikuspaqa mana kawsayninchikta wañuypataman churasunchu. Songoyqa mana huchachawanchu. Separarqani mana uj accidente kananpaq allinta qhawarikuspaqa Jehová Diosta hermanosta ima munakunchik. Kunanqa kusisqa kashani. Ichapis wakin imasta ruwasqanchikqa kawsayta pisipaq qhawasqanchikta rikuchishanman. Rikunchik hina Jehovata munakuspaqa allinta qhawarikusun mana accidentakunapaq. Ahinamanta kallpachakusun ima peligrutapis reparanapaq, tukuy imata allinta ruwanapaq nitaq accidentes kananpaq. Tukuy imata allinta paygachasun lugarninmantaq churasun chayqa mana ancha accidentes kanqachu. Mundumanta runasqa imaynapis trabajallanku usqayta tukuchananku raygu. Noqanchikri Dios pallaqtanpi yanapakushaspa, chayri waq ruwanasninchikta ruwashaspa, allinta qhawarikunchik mana uj accidente kananpaq. Allinta qhawarikunanchik kasqanta entiendespalla, Jehovata munakusqanchikta, kawsaytapis hatunpaq qhawasqanchikta rikuchisunchik. Mike achituy chay video. Kunanga kaitapikunas kutichita tisunchik hermanos. Imaraykutaq allinta qhawarikunanchik tiyan mana imanarpakunapaq. Imata kutichisun. Imarayku allinta qhawarikunanchik. Hermana Evita, micrófono Evita hapichi hermanita. Ari ahorita kaita brina pa noram chitunakani uchitunta puni dina itian chanta pismana urma kunbah noga baston situiwanga chay cretas tian aceras pichaita pisnoga sumahta kawakuni manch sarunaita ajinamanta mana urmanaipa ajinamanta seguro zini. Y si no ligerota dice mana khawarikuspa ni imata percataspa mana ima pasawangachu nispa chinkali kahtin mana hinachu chinkali pips de repente movilidad zikurimun patanchak pasapariman chayrayku nogaga uchuntapuni zini cretastapis chay subidasta zajaduras tiyan chaykunasta allinta khawkuspasan. Eso, vale, hermana. Soma. Más te hermana entiende. Cachito, ¿eh? A ver. Hasta ahora. Hermana Domitil. Ya hermana chinerga casi autusar pariwan nespa. Para ganerga ukrinahlatanya sienten energa mana pa khawari kurgachu apurata ñanta pasayta munarqa manat auto hamushanchis manachu chaytaqa qhawarikurqachu
Entonces chayta nuqanchik qhawarikunanchikpuni tiyan ima kallita pasanapaqpis uraq laduta qhawarikuspa pasananchik tiyan chaypi cuidakusunchik entonces wañuymanta. Gracias, hermana Domitila. Vale, Kutichinki. ¿Hasta Madrid? Peter, por favor. Ari Jehová Dios ninchek causaita mai hatun pajawan echari no ganchek pichaita ruaita tinchek ichapis caepi purispa ichay auto manejas kan semáforos maipichus calmayawan purina kan chaypis kan moto manejaspa bicicleta manejaspa cascota churakuspa ichari chantapis ayinchana tian autonchekta motonchekta bicicletanchekta mana nima accidente pasawananchekpa nita runaq kawsaynintapis nimananapaq ajinamantas rikuchisunchik kawsayta hatun hawasqanchikta. Eso, muy bien, excelente. Toma. Hasta ahora, hermana Juli. Ari tukuy chayta ruanchik como Salmo 36:9 ninhina kawsay Jehová Dios manta hamusqan rayku hatunpaq hawanchik kawsayta chay. Eso, Marisuma. Chaypi rikuchirqa versículos de Biblia manta. Tawa versículos ta y chaykuna, ¿sí? Yarayguta hatunpaq hawanchik. ¿Yani? Toma. Y más caso asuma mana accidentakunapaq. A ver, estaban parlarina chaymanta. Estaban y matazo aita tusum mana accidentakunapaq. Hermano John. Ichaka imastachus ruwayqa mana pullakuy hinachi kawsayninsi hatunpaq qhawayta munansi. Charayku chaka amawuqqa pisota trapeanchis chay. Entonces mana chuqakunapaq, mana llust'anapaq chayman letrerota salinata o chayri qhawarinata willanapaq. Por ejemplo, kay RTOpi pillapis trapean pisota chay, entonces q'illu letreritos ta churanku. Imapaq cuidakunankupa, entonces wasipi kikillanta, y chay imitallatapas señalcituta hina saqisuman, mana urmanapaq chaypatapi chaylla kanman icha wasanchis p'akikunapaq, chakinchikta o imapis pasaman, entonces man chayta munanchaychu. Eso, vale, Germán. Suma. Mayllapipi, ¿sí? Vale. Kunan, hermano Marco, si tú estabas. Chantapis kay video pe kawarisharganchik wasita ruwaspa ishari, entonces si herramientas kapuanchik, por ejemplo taladro, martillo, entonces chay video kawarisganchik manhinaga mana clavitos ancuñas paginella chukanantian suma wakichisqa kanantian, por ejemplo chay rikunchik o hermanitaga mana gafasllawan talagrota apaykuchisharqa, entonces chapis ñawinman polvoykunman carga o maqopapis yaykunman carga, entonces kanan tiyan imatapis kank'ayninchikpi wakichisqa, por ejemplo kanman casco, guantes, gafas, chanta, zapatos, chay punta fierro, chaykuna, entonces chaywan roas patah, entonces no anches Jehová hina causeta hatunpa kawas anchesta rikushisunch. Maesoma matual, ari. Una hermanos ni imaraikuta kunan tiempo Jehová Dios misawanches kay pandemia raigo hawama yoxeita yoxinches chayra barbijuan puririnapa suma harkasqa kananche imaray. O kay utilizan ahí apekachana kay medidas de seguridad mismo. Imaraikuta kasukuna. A ver, chaypi Jael o Sadio, Jael. Imaraykuchus ajinamanta kawsayninchik hatunpaq qhawasqanchikta rikuchishanchik. Eso, muy bien, vale. ¿Vale? Hermano John.
Askas ningún kay quechua parlaqkunapi hasta uyarikun wañusunchayqa wañusuncha hinata ningún pero mana chaychu yuyayninchis noqanchispata noqanchis yuyanchis cuidakunchik tukuy imata ruwanchis mana ongoyta manchachikusqanchis mana chayqa Jehová niwanchis kawsayta hatunpaq hawanata entonces icha mana cuidakuqtinchis waqkunaman contagiasun Jehová imaynata hawasun noqanchikta entonces chayta astawan munashan entonces chayrayku kawsayta hatunpaq hawanchis y cuidakunchis chayrayku. Eso, más eso. Sumasta kutichinkichi, hermanos, ni. Entonces, zapadía, ajinata, yuyay. Mana con ganachi, chayrayku Dios para tanta, chayta, ajinata, chayoy, chaypunitas, y chariwachi. Mana con ganachi, hermanos. Jehová Dios, causa en inchesta, hatunpaq. Kunanta, bibliamante, achaganapa. Chaypaga, sageso en nomichestas de eso. Gracias, hermano. Bueno, tukuy rankunata mañarigicha hukuncharinapaq kay yacharison kay capítulo 124 pina kashanchaq Jesús ta presuchanku Judas traicionasqanrayku. Chari? Tukuy rankuna invitas karinkichaq tapuykunaman kutichimunaychaqpaq may k'achitu kashan. Ya kay yacharikunanchaq sumaqta imata kaypi yachikusunman kaypi sutincharishan. ¿Ya? Bueno, entonces, ya un pacto ñaurisonchaq, hermanonchaq Jairo Rodríguez, por favor, ñaurin pueblo, ¿ya? Cura sacerdotesca Judas manerganku Jesús traicionanampa insachunka golgeta paganankuta. Chayrayku Judaska chawpituta pasaita cura sacerdotesta fariseosta tropa soldadosta comandantenkuta ima Jesús paman pusaka. Maymantata Judas chay runasta pusamorqa? Paitaka aswan ñawpaqllata Jesús kachaporqa. Pascua mikunata tutan mikushaqtinku. Paita Jesús ñawpaqanmanta yoqsiytawan kuraq sacerdotes paman red. Kuraq sacerdotesta guardias ninkuta tropa soldados tawan tantaykorqanku. Judastaq ichapis paykunata pusarqa maypichus Jesús Pascua mikunata mikhorqa. Chay wasimana. Chaypi Jesusta mana tarispataq chay runasta Cedrón wayk'ota chimpachisqa Getsemaní huertaman pusarqa. Paywan risharqanku chay runasqa Jesusta hap'inankupaq armasniyuq k'anchanasniyuq ima karqanku. Judasqa paykunata Olivos horqoman pusarqa. Payqa yacharqa Jesús chaypi kashasqanta. Imaraykuchus Jesús wan apóstoles niwanqa ñawpaq díaspi Betaniamanta Jerusalenman rishaspa kutimushaspa ima Getsemaní huerta chaynaypipuni samarikorqanku. Hinapis Judas wan riq soldadosqa chawpi tutapi Jesusta nicha riqsiyta atinmanchu karqa. Chayrayku Judasqa chay runasman nerqa. Pitachus much'aykusaq chayta hap'ispa presota apankichik nispa. Judasqa huertaman chayaytawan Jesusta apóstoles nintawan riporqa. Chanta Jesusman cheqanta rispa nerqa. Imaynaya yachachiqni nispa. Much'aykorqata Jesusta ritaporqa. Imamanta hamunki nispa. Chanta Jesús niyarqata. Judas uta much'aykuwaspachu noqata hap'ichiwanki nispa. Ajinata Judasqa Jesusta traicionarqa. Chanta Jesusqa ñawpaqman kirispa paykuna k'anchanasninko k'anchayninman churakorqa. Chay runastataq taporqa. Pitataq mask'ankichik nispa.
paykunamanta ninta kuticherqa. Nazareno Jesús nispa. Jesús mana manchachikuspa nerqa. Noqa kani nispa. Runastaqri chayta uyariytawan qhipaman suchuspa pampaman choqakurqan. Jesusqa chay tuta runaspa ñawpaqinkumanta aykayta atinman karqa. Hinapis payqa watejmanta paykunata tapuyarqata. Pitataq masqashankichik nispa. Paykunataq kuticherqanku Nazareno Jesús nispa. Jesústaq nerqa. Noqa kani nikichayqa. Noqatachus masqashawankichik chayqa saqaychik yachachisqasniy ripunankuta nispa. Jesusqa chayta nispa nisharqa yachachisqasninta ama presuchanankuta. Payqa ahina llakiypi kaspapis chayta nerqa apostolesninmanta mana uqtapis chinkachinanta nisqan juntakunanpaq. Ari Jesusqa apostolesninmanta mana uqtapis chinkachirqachu. Mana chayqa chinkachisqa karqa chayata. Chaytaq karqa Judas Iscariote. Chanta soldadosqa sayaritawan Jesusman qayaykurqanku. Apostolestaq chayta rikuspa Jesusta presuchayta munashasqankuta repararqanku. Chayrayku paykuna Jesusta tapurqanku. Señor, espadawanchu kunakusqayku nispa. Jesús neraq imatapis nishaqtintaq Pedroqa uqnin espadawan kuraq kaq sacerdote kamachimpa paña ninrita mururparerqa. Chay kamacheqa Malco sutiyuq karqa. Jesustaqri Malco ninrinta hap'iykuspa sanoyachirqa. Chanta Pedrota nerqa. Espadaykita waqaychay. Espadata oqariqkunaqa espadallawanta wañuchisqa kanqanku nispa. Jesusqa presuchasqa kaytapis mana manchachikurqachu. Chayrayku nerqa. Ahina kanman chayqa imaynatataq Diosmanta qillqasqapi nisqan juntakunmanri nispa. Chanta niyarqata. Manachu tataypa qosanqa goasqan copamanta uyasqa nispa. Ari Jesusqa Diospa munaynintapuni ruayta munarqa. Wañunan kaqtinpis. Chanta Jesusqa runasta nerqa. Suwaman hinachu espadasniyo k'aspisniyo hamunkichik hap'inawankichaypa. Sapa día templopi tiyaykuspa yachachik kani. Manata hap'iwarqankichaychu. Kay tukuy imasta ruakun profetaspa qillqasqanku juntakunanpaq nispa. Chanta soldadoswan comandantenkuwan Judiospa guardiasninkuwan ima Jesusta hap'ispa makisninta wataykurqanku. Apostolestaqmi chayta rikuspa ayqirikaporqanku. Hinapis joven Jesuspa qhipanta rirqa. Payqa ichapis Marcos karqa. Runastaqmi paytapis hap'ita munayarqankuta. Hap'ishaqtinkuta lino rupanta qhichuchikurqa. Ahinapitaq alaya ayqirikaporqa. May sumaq Jairo, sumaqta ñawrinki sutisuta, gracias. Kunantaq tapuysitus tiyan, mashka tapuykunas tiyan, ¿ya? Entonces, kutirichimuaqchik. Ñawpa tapuy, nin. Imaqtintaq Judas, yuyasqa Jesús Getsamani huertapi kashasqanta. Imaqtintaq Judas, yuyasqa Jesús Getsamani huertapi kashasqanta. O sea, chay yuyaynin mahamun, yuyaychakun, entonces, les chay yuyaywantaq pusan, imaqtin.
A ver, parlarimos kuna, callarizum. Entonces, Misadeir. Y marekuchos porque Jesús Juan apóstoles niwanga ñopa diaspi peteanamanta Jerusalén man rishaspa kutimushaspa ima. Ya, vale. Vale, ya paigurina vechan. A ver, hermana y domitil. Ari chay hiksimane virta piga chay nisharga hinay Jerusalén mas rishaspa kutimushaspa siempre samarikukuni kanku. Chaypi samarikukuni Jesus chayrayku pay yarga chaypi kashanan. Ari, vale, sumasti kuchimun kermanay. Kaistupi tapujit kar. Judas pay chay tropas soldados, sacerdotes pusasca directito Getsamaniman pusasca o Maimarat pusasca. A ver, Getsamaniman directito pusasca. Si acharga chaypi descansa, entonces chayman directocho o Maitarak purichimort. A ver, John. Ya chanchejina chaypi Jesús apóstoles niwan kachahtin Judas chinkarga. Jesús nerga ri ruami matashwanayta. Entonces Judas ojaritawan chay pikunachis pagasharqan chaykunata chay maypichus kasharqanku chay wasimara pusarqa. Chaymantara rirqanku Getsemani huertan. Bien, acá, cachare, entonces creer que tarer goitar chaypiari, maypish kasharqan chaypita, chaypitar para goitar. Y chari como maya chancho y moracho exponga o queda con ancho y chaypi maya chargalacho. Judaspis, ya. Ma igual, sumas kuchimungich, kunanga iskaitap. Ni. Y matata Pedro Ruasca Jesús tamana presuchanancopa. A ver, Pedro y matas Ruasca Jesús tamana presuchanancopa y matas Ruasca. Vale, entonces, a ver, hermana Aloida, sí. Ari, soldados manara Jesús ta preso chashahtinko, nin apóstoles nin paita tapurganko y nirganko, Señor, espadawanchu konacusay kunispay, pero Jesús manara ni matanishahtin, Pedro nin espadawan kurajkaj sacerdotes kamachinninpa pañanirinta murul parergay. Entonces, kay kamachega malco sutikorga ñuanchi. Entonces, Pedroga mana Jesús ta preso chanankupak chayta ruargay, chay nirinta murul parerga malcota. Y Jesús tahri malcos nirinta hapikuspa sanayachipuyargata. Igual, sumas kuchimungis. Vale, sumas kuchimungi, ¿ya? Ari, chaypi entonces, neras chay pasa shaktin entonces, tumpitat kay mukutirizon. Kay Mateo 26, 49, 50 ñawirizon. Y mainatata Jesús ta zerganko, porque chaupituta carganin, y mainatata Judas Jesús ta entregayorga, soldadosman. Mateo 26, 48, 49, 50. Mateo 46, 49, 50. Piña muy mono. Mateo capítulo 26, versículo 49 y 50. Eso, hermana Ancha Severa. Jesús man cheganta chimpay kuspata nerga. Imaynalla yachachihni nispa. Much'ay korgataq. Jesús tahri taporga.
imamantaq hamunki nispa. Chay rato pacha Judaswan hamuqkunaqa Jesusta hap'itawan presucharqanku. Eso, vale, suma. Sutisitu ñawirimunki. Entonces, chaypi cuentawkunchaq Jesús está riqsinankupaq sutisitutanchis much'aygusqa nin, chantapis kay runas Jesús man chimpaykunankupaq Jesusta apurishaspa pitamas kashanki nispa Jesús nisqanmanta imaynata paykuna reaccionarqanku kay Juan 18:4-5 kasha. Imaynata chay runas Jesusta rikuspa sientikurqanku, imayna karqanku. A ver, hermananchaq Julia. Ari paykuna mancharirqanku, Jesus ni tumpata manchachispa kutisqa pitamas kankicha, paykuna mancharikuspa qhipaman suchurirqanku. Imagina, cargay. Eso, vale. A ver, hermano Pito, para el mismo no tumtetón, manta. Ya. Suti kashan entonces, ya, entonces chay ashkas unas mancharikurán Jesús zikus panini. Vale, con entonces pasas un Huactapuy. Nin. Imatata Jesús nisqa Pedro uqrunaq ninrinta mururpaqti. A ver, Pedro mururparqa ninrinta may. Chay maykuqta nin. Pero imatata Jesús nisqa Pedroman. Vale, escuchimos mención. Hermana Cheva. Pedro Ganer. Está bien. Cos, coméntame. Aman apagan dicho. Pedro Ganer, Chaizuna, Ingrid, Urpache, Tintana, Ama Espadawan, Maganacuichu, Mana, Espadawan, Maganaco, o Wañucheja, Espadayawan, Wañón, Ganerga. Entonces, o Espadaikita, Hachacapi, Nerga. Sual, chegan cuchimonte. Ahora sí, y el rigas un puñón pa. Jesús presuchasca kaita mana mancha chicos reigo y matatak nisca. Jesús presuchasca kaita mana mancha chicos reigo y matatak nisca. A ver, Roberto, ¿cómo hablaremos aquí? Ya, escuché mi hermano Roberto. Jesús, sí, pitata más kashankiche, nispa, paikunata. Kuticherga, Nazareno, Jesús, nispa, Jesús, nerga, noga, cani, ni kiche, nispa. Ah, vale, soma. Más kutirichimunki. Ya, tú pitata un chay sut inchay gurimon. Entonces Jesús preso chasca kaita mana manchikurgachu paya. Itari. Charego pay imatata sut incharerga imata junta kushan ninchi ima nargata. A ver, hermana Eva. Jesús nero y chegatupi, manacho tatay pako wasganta upias nispanerga. Entonces pay mana manchachikorgachu, payga suti
payqa juntakunantapuni munarqa. Wala, sumaq kuchimunki hermanay. Tapuycito may sumaq kashan t'ukurinanchik. Manachu tataypa wasqan copamanta uhiasa? Nispa nerqay. Chayta nispa imatami niyta munasharqa entonces? Imatataq suwaytapuni munarqa entonces Jesús. A ver, hermana Margot. Ari Jesusqa Diospa munaynintapuni ruwayta munarqa wañunan kaqtinchis chayrayku tapuysituta ruwarqa Pedro. Wala, sumaq sutikuchimunki, wala. Jesusta presuchasqankutawan tiyataq qhipanta risqa? A ver, chay sutisitka, a ver, soy, pitaq qhipan risqa? Teacher Marcos. O Marco, joven, ahí. Vale, entonces, Jesús pa qhipanta rishasqa chay joventa, imatataq ruwasqanku. A ver, chay joventa imatataq ruwasqanku, ya jovencito rishan qhipanta, Marco rishan. Entonces, imatataq ruwasqanku. A ver, hermananchik, Domitila. Chay jovencitoqa linumanta manchay k'acha rupayuq karqa chayta qhichuchikurqa chayta qhichurqanku chay rupanta arallataq ayqipurqa. Chayta, o sea, hap'iyguyusharqanku, ya hap'iygurqanku payta, qhapachimunarqanku. Hinapita ch'ushkirakurqa, hinapitaq llusp'irqa payqa, mana hinaqa churbayarqanku, sino que mana rupantapunichu desearqanku. Más que todo, chay joven hap'ikapuy munarqanku, ichari imatapis ruwarbay munankuman karqa, tal vez. Kunan imatataq kay estudiasqanchimanta yachakunchik, a ver. Utrichumuch, imata kunan kay reparanchik kay noqanchik kay estudiasqanchikmanta, imatataq Jesuspaq kawsayninmanta, discípulos ruwasqanmanta, Judas ruwasqanmanta, todo eso. A ver, Jonathan. Ya Jesús manta yachakusuma mana manchachikuq kayta, imallapis qhatiriwatinchis o chayri imata ruwayta munawaqtinchis pay chay tutapi manchayta tataman mañakurqa, ichanta hap'iyta munasharqan chaypita pay nirqa nuqa kani chay Jesús machkachankichis chay nirqa, entonces tukuyta mancharikurqa, entonces pay mana manchachikurqachu imaraykuchus orarqaña ñawpamanta wakichikurqa, entonces nuqanchikpis kikillana imallapis pasaqtin listos kasunchik kunanmanta pachay wakichikusunchik. Gracias, hermano, may sumaq. Waq. Ya estaban parlarimuymuna, imatastawan yachakunchik. A ver, familia Orellana. Ari chaymanta yachakunchik que ñaqita nisarqa hermanunchik Telles ichapis nisarqa señor Chocón, no sé, ¿no? Man, uyarimushayku. Ya. Hermanunchik Telles nisarqa maypachachus Jesusta hap'ichik hap'i mashk'ashankichik nirqa. Watismantapis nillarqataq pitataq mashk'ashankichik aswan rabiashqaña pay nirqa. Entonces imatan nuqanchik chaymanta yachakunchik. Kay tiempo manaraq shinchik qhatiachay kanchu haqay Rusia llaqtapi hina.
ichapis aswan qhipaman qhatiyachawasuma umasqawasuma wasimanta wasi apichinawance y noqanchik nin pakayukunamantaqa nisuman pitamas kashankiche. Entonces imata munankichik noqa kani Jehová testigo sincheta declarananchik tiyan mana manchachikuspa. Hola, hermano, y sumaq Apolinar, sumaq kuchimunki akina sinchi sayanaychik tiyaninki ponito, ¿sí? Bueno, gracias, hermanos, ni sumaq wakichikunkichik, tiempito salurguanchik, ashka parlananchik kachamara, respetar eso en chorata, ¿ya? Gracias, hermanos, ni sumaq. Gracias, hermanos Zene. Maika chitupuni cargaica y achaganata. Seguramente ashka chichikunata o korganchika imanta, ¿no? Suma. Bueno, kai imamanta kai tantakuita parlar el gancho. Hasta causa ininches man. Jehová Dios causaita mai hatun pakau. Reparar ganchis y mainatachus ñaupatien popi israelitas tiempopi país sumasta. Chaita y charera israelitasta. Y chantapis videitus pinesta jawarer ganchis y mainatachus kunan tiempopi no ganchis ajina hatumpa hawaita atisunchis, ¿no? Entonces, maya pipis kashas hermanos ni sumasta cuidaduan zuananches punitia. ¿Sari? Mana accidenta kunapa. Mana imanar vacunapa. Ari. Soma. Charaigo. Imamanta palarisunchis kepan semana. Gallarinapa Lenanchis carga Deuteronomio capítulo 22 y capítulo 23. Caimanta parlarizonchis. Parlarizonchis y mainatachus Jehová Dios. Munacuitas de cuchin. Picuna. Caipiniwanchis. Animalitus. Ari. Jehová Dios mai te interesa con animalitus manta. Charaigu. Leigas de cucherga Jehová Dios animalesta munacuscanta. Chaimanta chaval. Chanta. Kaitapuita kutichisunchis. Y maraikutaj israelitas interesta forasteros manta cobraita aterganco. Nitah llachta masis minkumantacho. ¿Y? Soma chaitapuita chaita kutichisunchis. Chantapis. Kai tapuita kutichikonga. Kai chay tantakuipi ni wanchis huchachu animalesta wanyuchi. ¿Y? Tomasta chaita kutichisunchis. Y chantapis hasta sigue kai Jesús manta y achekusunchis kai libronchis manta. Soma. ¿Cuáles hermanos ni? Capuanchis waken anuncios, ¿no? Kai domingo, fin de semana, managonganachu, kai sábado tarde, asamblea manta sigue kawarizonchis. Teraigu minkaraigu tukuita, con esta kunanchespas, kai domingo 9 de la mañana. Chantapis, atalayata, sumasta wakichikunachis, y maraikuchus mana lectura cana. Preguntas y respuestas directamente. ¿No? Ajina, hermanos, ni. Chantapis, minkarigu tukuita, sumasta estudios minchestas, revistas minchestas, ima invitarina, familiares, amigos, tukuita, con esta kunankupa, kai tanta kuita. Chari, maraikuchus, mai sumah, mai alimento espiritual, sumah wakichisca kasha. Jehová Dios wakichipuache, ¿no? Somos hermanos ni. Chantapis, mana gonganachu, Guatesmanta, visita Capuanche, kai 31 de agosto, ¿sí? Anotaricuita Munahuachis Chaiga, kai 5 de octubre Kama, Chay Semanapi, más suma semana especial Kanga, y Maraicuchos, visita del superintendente Kanga. Chari, Chay semana pa, hermanos ni, suma azeglitus tazuana, tiempituta agarina, Chay semana pi suma yankanancheta. Mana chayachu, Chay killapi, yankaita tisuman como precursores auxiliares. Ari, charaigu minkarigu tukuita sumah y maraicuchus, Jehová Dios, Chay semana pi, sumah mijun espiritual a wakichipuach. ¿Y? Sumah hermanos ni, Chay manta parlaspa, Chay semanapi 15 o mayirichi kunas kanga y anotarikuita munanki chayga kaipi niwanchis ima temas kashan chay o mayirichi kunas man, ¿no?
ñawpajka humalirichi día martes nin, sutin Jehová Dios manta astawan k'askakunapaj kallpachakuna. K'achito chay humalirichi kan. Jehová Diosman astawan k'askakunapaj kallpachakuna. Chantapis día domingo kanga iskay humalirichikuna, ¿sí? Ñawpajtaqa kay humalirichi nin imaynata Jesucristo kay mundota atiparga somasta chay tapuykashan imaynata Jesucristo kay mundota atiparga. Y chantapis kay último qhepakaj humalirichi nin Jehová Diosta tawa imaswan kikinchakuskanga creyninchekta kallpacha. Charaygo hermanos ni chay semanapi may sumaq especial kanga minqariygu tukuyta ajinamanta conectakunanchekpaj chantapis chay semanapi sumaqta tiempituta agarikunachik predicación man lluqsinapajqa chantapis actividades ruwanapajqa may sumaq especial visita kanga chay semana, ¿no? ¿Cuáles hermanos ni? Suma kunanga kay tantakuyta tukuchanapaj taquita taquirisunchis kay taqui kashan número 108. Taqui número 108 Jehová Dios pa munakuinin may hato. Kay torjosa kashan Isaías capítulo 55 versículos 1 al 3. Y chantapis último anuncio hermanos ni sigue y Dios palastampi niwanchis cuida kunallapun, ¿no? Yoxita munanches chaiga, entonces tukuy tiempo cuida kunanches puntia. ¿Ya? Somos hermanos. Taki número 108, chaymanta os mañacuevan tukuchanapaj, minkalsunch hermanon chesta, Marco Escobar.
Kumuyku kusunchi. Nasqa tatayku Jehová, hanaq pachamanta, tukuy runasta, ni runasta, mana ni runasta, Jehová qhawmayku, munakuynikiqa tukuy runaspa Jehová, chayta yachaspa mayta kusikuyku. Imaraykuchus qanqa nuqaykumanta mayta interesakuwayku, chantapis hark'awaykupuni, kay llaqtaykiniyta, tukuy imamanta. Jehová tatayku, imatachus yachakusqaykutaqa kay tantakuypi imatachus yachakuyku chayta sumaqta munayku sunquykuman churayta, hinamanta kallpachasqa kanaykupaq, llapanman rinallaykupaqpun. Kay tantakuy uchasqa kananpaq Espíritu Santuykita mañakuykupuni, yanapayniykita astawanpas. Jehová tatayku, tantaq runas kay pantaykupuni, chaymanta perdonariwayku. Mañakuyku astawanpis, hermanos niyku mayta ñak'arishanku ichapis wakin llaqtaspi mana tantakuyta atinkuchu, paykunata kallpacharipuni sunqucharin. Jehová tatayku, kaytataq uyariwayku, wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Hola. Hola, buenas Hola, buenas noches. Hola, Gabriel. Hola, Buenas Romina. noches, ¿qué Hola, tal, Mark? Marco. Hola, Jairo. Hermano Mark. Hermano Mark.